9 Mike 2 Whiskey Alpha November. Roger, you are 592828. All the best, good luck. Selamat pagi guys. Lama tak buat video on the ham radio. So kebetulan hari ini ialah 25 Oktober 2025. So ada kontes lah this weekend, so agak free sedikit. So kita nak try run kontes simple-simple je lah, santai-santai je begitu. Okay, kita tengok macam mana kita nak buat setup untuk kontes. First kita buka dulu, confirmkan adakah tarikh dia betul untuk CQWW SSB 2025. So dekat sini bila kita type kat Google, confirm guys, weekend ni ialah 20 Oktober untuk SSB mode. Okay guys, so yang pertama sekali kita mesti ada komputer ni akan link ke kita punya radio. Okay, kita buka kita punya N1AM, double click. So please update whatever you can. Now radio tak on, so dia tak connect, tak apa. Then kita akan buka untuk kontes punya file. Kita open kita punya logbook. So saya tak nak cerita panjang kat sini. So saya in 9.2.1 all contest. So kita akan create new log in database kontes saya. Kemudian dekat sini kali ni saya run single operator. Kita check tarikh. Type of contest ni, type of contest CQWW SSB. Okay, kita akan run single operator. Kali ni saya nak run cuma 20 meter sajalah, santai-santai. Monoband, 20 meter only. Saya run 20 meter on low power, SSB, fixed station. Saya akan pilih non-assisted because saya tak nak bantuan daripada mana-mana data, existing data. Kemudian letak exchange dia 28 on the CQ zone, operator 9M2WI1. This is done. Okay, dan kita klik done. Okay guys, ini satu lagi kita akan test kita punya running pakai komputer. Bila kita tekan F1 ni, tekan F1 di PC ni, audio akan keluar daripada komputer lah untuk terus masuk ke sini untuk kita senang CQ. Contoh saya klik F1, dia akan berbunyi lah 9 Mike 2 Whiskey Alpha November contest. Okay guys, kita tekan saja 9 Mike 2 Whiskey Alpha November. Okay guys, begitu guys. Itu untuk komputer kita dah setting. Setting 20 meter band. Okay, now kita set kita punya radio pula. Sambung kita punya antena untuk kita tengok kita punya antena punya setting. So saya running multi band antena, tapi kali ni kita akan cuma untuk 20 meter band sahaja guys. Okay guys, kita akan on kita punya radio. Power on, radio on. I'm running using my ni. Okay, on. Selalunya saya kalau normal keso saya di channel 9 on saya punya EQ. So dia akan ada banyak bass lah. Dia akan banyak bass macam ni.
Tapi saya ada satu setting khas untuk saya punya kontes. Yang ini guys, saya dah save kat sini. Ini untuk saya punya kontes punya setting. Saya akan ubah nanti on transceiver, on the TX ni penting. Kita akan ubah dia ke bandwidth yang kecil, 100 hingga 250 on mid, kemudian base saya akan minus dia, minus 3, dan treble kita akan plus dia supaya orang senang dengar guys. Untuk audio gear setting saya akan guna channel 2, EQ di channel 2, dan juga di base processor saya akan bypass guys. Saya akan menggunakan mic ini, condenser mic ini, dan kompresor saya akan on. Kita test dulu kita punya setting guys. Okay guys, kita akan run barefoot, so kita letak power maksimum ni berapa ni? Kita letak dalam 85 je guys. Oh, gambar dia tak berapa jelas guys. Saya punya handphone ni 85, 90 lah, kita akan run 90 power, kompresor 2, monitor off. Okey, ni done, dan kita akan confirmkan dengan SRBR sepatutnya okey. Multiband on bypass mode. To confirm on SWR kita akan tekan RTTY guys, dan kita akan picit TT kita. Kita akan tengok SWR di sini guys. Okay, about 1.2 bypass ada sedikit lah, so kita boleh tune daripada sini, guna MFC ni kita boleh tune juga final daripada radio. Ini kita run 90 watt guys, 90 watt. So tak apa, kita try tune dia guys. Try tune dia on tuner ni, dan kita on tuner, kita tune sana sedikit guys. Sini radio kita tak payah tune. Okey, dan kita try lagi sekali, kita tengok SWR dia. Okey guys, kita dah tune dia, cantik. Di final ni pun okey, no problem guys. Okay guys, so saya akan run single band 20 meter band. 20 meter band saja, saya tak nak kacau lah banyak-banyak band pening kepala. Okey, nanti kita jumpa di kontes. 9 Mike 2 Whiskey Alpha November, 9 Mike 2 Whiskey Alpha November kontes. 9 Mike 2 Whiskey Alpha November, 9 Mike 2 Whiskey Alpha November kontes. Line Mike 2 Whiskey Alpha November. 9 Mexico 2 Whiskey Alpha November, Roger. 9 Mexico 2 Whiskey Alpha November, Whiskey Alpha November, Roger. Roger, you are 592828. All the best, good luck.
Okay guys, finally after the contest, make sure you submit your log lah. Kalau tidak nanti rakan-rakan yang masuk kontes tu akan frust lah guys. So kita etika dia bila kita masuk kontes, walaupun 1-2 log kita mesti upload juga. So upload dekat sini guys. So upload dekat sini daripada N1MM anda save dalam Cabrillo log, upload dekat sini. So untuk ni saya dah submit. So kita boleh check once kita dah submit dalam 5 minit macam tu, kita boleh check kita punya log submitted. Kalau berjaya dia akan ada dalam list log receive by the system. So kita akan tengok siapa yang submit guys. 9M2WAN. Let me check guys. Okay, so alhamdulillah ramai yang menyertai kontes daripada 9M2 LAN. Okay, so yes, this is saya running 20 meter low classic. Now selepas itu kita download semua log-log daripada kontes kita itu, kita save dia di dalam .adif file dalam kita punya qrz.com. So kita boleh upload dekat sini. Kita tengok dekat kita punya logbook guys. So saya dah submit. So this is all the contest yang saya submit on 20 meter last contest. Okay guys, so ada yang dah confirm guys. Sri Lanka, Filipina, France, yang agak jauh ialah saya dapat di Palau. Alhamdulillah, ke Hawaii pun ada guys. Juga ke Brazil guys. India, Indonesia banyak guys. Okay, begitu guys. So once you submit adif file,